Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu larem sangiral te Mizoram Lok Sabha bial in thlanlawam tura candidate parokin an chu don ti achiang to Mizoram Rural Bank Chairman ngan angin MRB Champhai branch sumpuk tir danathil diklo tak omnia sia chu CBI kuta hlanani Rongkut pui holi rampuma warta ka manani BJP in Lok Sabha in thlanpuya an candidate tur mingza som pakhat apuang le April ni som pakwa a Mizoram Lok Sabha bial in thlan vote thlak tura candidate parokin an chu don ti achiang to a mi panga chu political party nan din tirani a pakha chu independent ani Mizoram Lok Sabha bial chu tur here no realize that PM chuan pu Richard Manal mangya chu an party candidate ani ti an puang to a Karkalta zirtop ni khan chu tamin Aizawl district DO le returning officer Pinazu Kumar ne na nomination a thelut to a MNF candidate Rajesh Sabha member Nalai Puke Vanal Venapo Intun Karnalai ni khian nomination a thelut do nia thudonani Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Lok Sabha in thlanchu turin an party candidate atan MPS officer cholta Mizoram Home Secretary tanga pension pudal biak zama an ruata ani hian naktu ka nomination thelu atumani PC party chuan an party candidate atan Perita Mal Somi mingan puang to boka ani hi kumsang ka zakwa somsari pakhata Mizoram in Lok Sabha bial kan nei atanga MP chu tu meichia pathum na ani BJP chon an state unit president Puwanal Muaka adin tur thu voin khanan puanga kumsani som pakwa independent Lok Sabha MP chu to mining engineer chol to pudal shia jaga changte chuan independent bokat ton tum Lok Sabha in thlan pui chu atum thu asoya naktu ka nomination a thelu don thu soi bokani heti lai hian political party sang le MP candidate te hian in thlan campaign an chan to a MPCC chuan ton karninga ni khian Lok Sabha in thlan puilo om turatan campaign be puyan thlak tan don ani ton tum Lok Sabha Mizoram bial in thlan turatan hian election commission chuan March ni somni khan shia tirna ti chuakin hemani tang hian nomination thelu tan the ni a chu tum taming peklu thei honi ton karnalai ni khira to panga atu ni nga ni nomination lekha te en dikani ang March ni somthum ki ming pelu ten an nomination an no do thenani hunhung ber ani dona April ni som pakwa vote thlakin June ni lia vote tla te chiar ani ang April ni som pakwa Mizoram Lok Sabha bial in thlan vote thlak tura Mizoram BJP chun an party candidate atan Mizoram BJP president nilai Puwanal Muaka ani thu voin khanan puang BJP hian an party office conference hall candidate puan na hun hi an manga an candidate tur Puwanal Muaka chuan Mizoram Thenom state chuan sarkar lai puyan tho puya an state mamo mason atan central sarkar an pur theina atan an tho pui vekani ti asoya Manipur Nagaland le Meghalaya te chuan sarkar lai pui ruala ke an pe na wangin an state mamo mason na an hon thina ni atia kumin MP in thlanlawam tura Mizoram chu BJP tho pui Marchak state palizi nga official candidate nei ania wangin central minister nei theiani atibok Center for Environment and Social Justice CESSJ chuan solar plant atanga village council VC te ne naram andin nu kir turin power and electricity department an ngen CESJ chuan Mizoram solar power din mungun taka anjir thotar langin Mizoram khosang sanga VC te ne na anram chunga solar plant mun tur dil na lekha kumin February ni som pakwa anti chwa to chu aranglama nu kir turin PNE department chu an ngen ani CSJ chuan public private partnership PPP mode solar power siam chua power purchase agreement zia bel chu kol phetha a Mizoram in tawdal na kalkong poimo ber ne lawa an ria thuan soya PPP mode power siam chua na le siam tum na mun sang vankal tlungvel keifang north van lai phai Aizawl le mala na tura inrem na omsa te chu enfel masak andu thule solar power chu chhun lama chau man theini wangin zan lama phai tangin kol phetha lak reng angai thoni nan soi CSJ talan danin PPP moda kolpetha siam chua sarkarin leilet le tura inrem na siam chu amana sang ti soin kolpetha siam chu atagin unit kha chengli le poisa panga in an layani atia chu ai chuan India Power Market Indian Energy Exchange Limited aman ngayamo tlomzo kalayin environment and humhalna ani ngal don ni in an soibok
Mizoram Rural Bank MRB Chairman ngan angin MRB Champhai branch sumpuk tir dan thil dik lo tak om nia ria chu police dan chui nuwa Central Bureau of Investigations CBI kuta hladani Tudon danin Champhai MRB branch tang hian KCC account mi chu mi sang khajani somkwa te bank account mangin chengwai bel cha som ni le noi som rukpali chuang khati lai branch manager Khan kumsani som ni pakhat chau khana puk tira heta poisa puk te savings bank account pakhata chhun lu ani ti ria chu ani he savings bank account nei tu te Lucas thangmang liana PSS zatluanga ti paulam thanga tuang zapa wale Jacob thanglian china te anni thu MRB ho tu te chuan an soya kumsani somni pani August labul lama Khan Champhai police station a FIR thelu ani a police lamin charge sheet thelu to ma se bank dana bank sum chingpen chu CBI chhuitir ti omawangin MRB chairman ngan angin komin February thalai holvel Khan lok ayukta chuan CBI kota he thil chui na hi epeta a CBI lamatang ro chon engma hriat alen lo thongani heta loan an pek choirul a om lo reng nia soini a in bumna thil ania ba ka MRB hian an hlo na sale ani poisalu khom na savings bank account nei tu zinga mi pakhat Lucas thangmang lian hi mihring sam manga diklo taka sumdong zinga tela puani a Champhaya Info Enforcement Directorate athokten andapa amero chu Lucas thangmang lian hi Myanmar lama alo bebo mania thudanani Enforcement Directorate hian Hyderabad atanga Mizoram kaltlanga China a sammanga sumdona hian Hyderabad company then khatba ka St Mary's Gem Industries le Sun Moon Human Hair Champhai le Thari Enterprises Aizawl depo andapani Lok Sabha in than lo om tura Mizoram biala MNF party candidate poke wanal vena chuan MNF candidate ni ma se mi pui candidate ai ngai thu soi Rajya Sabha MP nilai poke wanal vena chuan vo in Khan kolasi pa chanchaba te komin Parliament da BJP kai roi NDA lama athut thule Lok Sabha thlan kinani po in NDA lama athut tur thu soya NDA a Christian MP thanem tak antel thu soyin Mizoram le namle sa khotana thalo tur entirnan UCC te sarkar lai puin dana siamatumani chuan theitop chu adawatum thule Hindu nationalism din tumama anlani po in atop thlenga dawatum thu soi zo fanam sang te in hui khoma in kwa khoma tul to thu po soyin hemi tan hian MP ani zeli amamo ani atia MP fan mandana tu te na masoi selin fan mang thalo anga an soi thu tar langa a MP fan mandan radu chuan RTI mangin adil chhuat thei vekani ati Kumsani somni pakhat chung Khan COVID releng wangin MP zong ten fan an molo vek thule Atnulama amu ang te chu dai zai tak aman thu soyin powanal vena chuan MP in thlanlo om chu fel file thianghlim daka nei zo adu thule vote nei zong ten vote thla ngai poi mo theu turin acha ani PC party MP candidate Pirita Mal Somi chuan rammaso nan meiche in ma an so nangaya Central Sarkar in meiche datana ezona siamna turwa mana chatak tak asiam te chu mangtang kain MP aloni chuan meiche datana masona ro pui tak athleng donani ati Voin Khan PC party office and party campaign committee to common campaign dan tur thui tak anduanga he huna hian Pirita Mal Somi chuan sarkar lai puiro mana sang mangtang kain Mizoram ti mason the ani thu te asoya meiche data na masona tur mana om thadzia le state sarkar in abozui thatlo wanga ani dan turanga mi puin an hlok pui lo dan te asoya MP ni chuan lama hian tan alak na satur thu asoya ni Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Thatta in sualna ahne lomna rongkut pui holi chuwain Khan rampuma wartak manani a du sangna chibai in buk tonin rong chasang anin the tona thil thlum te ayin upatimal somna andil bokani heni pol hian President Draupadi Murmu le Vice President Jagdeep Dhankar aten rami pui te du sangna chibayan hlana President Murmu chuan rongkut pui chu rami pui te inkar mangai na le in u naw na te nget tu mitin ta na hlimna le mal sonna thlen tu ani abei sei thu soyani BJP chuan Lok Sabha in thlanpuya an candidate tur ming list pangana Voin Khan atlang zara he list a hian ming za som pakhata chuang ani film star Kangana Ranaut chu Himachal Pradesh Mandi biala dingdona Odisha Sambalpur biala Union Minister Dharmendra Pradhan Puria BJP thupuang tu Sambit Patra adinganga
Ujiarpura Union Minister Nityanand Rai, Begusaraya Union Minister Giriraj Singh, Patna Sahib Biala BJP Shwaitu Ravi Shankar Prasad ading donani. Uttar Pradesh BJP MP Varun Gandhi Bial, Pilibhit Sita UP Minister Jitin Prasad adinganga, Congress Shwaitu Thin Nimina BJP Lomlu, Navin Jindal chu Haryana Kurukshetra Biala adingang. Calcutta High Court Judge Louis Abhijit Gangopadhyay chu West Bengal Tamluk seat ading dona. Belgaum Biala Karnataka Chief Minister Louis Jagadish Shetara adingang. Chanchinthar top nanatlang pui. Mizoram Lok Sabha Bial in Thanlawam Tora candidate parokin an chu don ti achiang to. Mizoram Rural Bank Chairman ngen na angin MRB Champhai Branch Sumpu tir danathil diklo tak omnia sia chu CBI kuta hlanani. Rongkut pui holi rampuma warta kamanani. BJP in Lok Sabha in Thanpui an candidate tur mingza som pakhat apuang le. Chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani.